vậy nên yêu bảo lệ bulan Ramadan chị mẹ ta phong thời tung pi cao giờ to là peka hạp len hạt tung gai kẻ mình vậy nên cái là cao tu an apa Allah subhanahu wa taala vậy Allah subhanahu wa taala patahkan umur thời tung pi cao ta mong bulan Ramadan thân này cái insyaallah vậy nên dalam bulan Ramadan metal sekia ya le di antara phong thời công tệ kelah dalam bulan Ramadan công câu mẹp lô mặc nên semum ta tu riya ke gua kai pripdo ataupun ke ngak musafir ngak domna mặc nên maka khanya ke ke pa chmai ko to vợ sum nun hai công thời hô kelah mặc nên cái vụ có tờ nên như cứ chia hasa baka công chăm bách mê thì ngộ từ cái công từ em tè lo mặc nên thì nên cái lo ở tùng cái cứ cái dạo về với hai gai nên cái dua di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala firman lagi فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ maksudnya maka hai mata gua kai atau musafir yakni ngak domna mong tong pi hư maka khanya branyu bây giờ với mong hatom hagai công nyu talai nan pa hagai gai cho nên di dalam ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala hoi perbaikkan bepat gai pasana je le gai to dalam bulan Ramadan taploh na gai te gua kai pripdo ataupun te ngak musafir cáiนั้นคือเธอអាចតែអើហូក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃមកcáiนั้นគឺយកអើប្រយាវើសំនួនហាកងថ្ងៃហូក្លោះមកcáiนั้นcho nên dalam bulan Ramadan metalមកcáiนั้นគឺថ្ងៃយកបច្ឆាឆ្មើអើប្រយាវើសក្ខាយលេថ្ងៃតែក្លោះមកcáiนั้น